chibai ule August ni som le pathum ania thu thar sang kan ngai thadona chuti rual chuan tuntruma thu thar kan ngai thak tur te hi August ni som pahni zanlaya kan buat sai ani Mizoram lam thu tharin bultanang Excise and Narcotic Department le Social Welfare changtu Minister Dr. K. Bechua chuan thei top chua rui hlo do turin Mizoram sarkar ain buat sai mek thuwa soya nautla khwa a Eklavia Model Residential School sakmek atlo ana khomi puitenen anin komna Minister Dr. K. Bechua chuan rui hlo do na Mizoram sarkar chu thei top chua tumin ain buat sai mek Chief Minister kai hruaina hnuaya Core Committee din ani to a ka kai hruaina hnuaya Working Committee din ni in District le Local Village level a po NGO le VC te kai hruaina hnuaya Committee din ani don ti in a soyani YMA Pangzol Ramrikon branch chuan thu chua siamin an khotlangwal HS larin tluanga kumsam thum le pathum August ni som le pahni jingdar nga le achan veri ma deuh khan Pangzol Ramrikon Baptist ko hran biak in chunga thiamu ani thuwa film khur turin an khomi puite an cha an khuwa te chu an khotlangwal thi dan chungchanga YouTubers te longai poimo lo turin ngen na an siam YMA Pangzol Ramrikon branch chuan hruaite thi dan chungchanga khoi atangin emo YouTuber content bengver zong nei tuma chanchin ronzot an omani poin longai poimo saklo ni se ti in khotlang mi puite kanin nge ne ti in an thu chua hian an ta lang hruaite hi mi kuttuara thi ani arinom lawa hei hi investigation ron ti tu police tele mi puinol puirin dan po ani antibok HS larin tluanga hi August ni som le pahni jingdar nga le achan veri ma deuh khan Pangzol Ramrikon Baptist ko hran biak in chunga thiamu ani hruaite hi Pangzol le thiltlang in kara leiminin truck anol ma zan August ni sangni somni pahni khan truck tang boi puina kala heta hian che sualin aluwa soa serious tak angin langlo ma se hemi hnu hian luna le luakin harsat na anei chawa Pangzol PHC a admit tani August ni som pahni sangni somni pahni jingdar khatle achan veri ma deuh khan athian te in pakhata kalin an muwa kai thawa kain khom dona in hergel kalong mangte ang ti in adil nge Pangzol Ramrikon atanga thulak na chuan hetia akhosak dana tang po hian harsat na aneya atak salama fello a omani ti ariat thei mai ani ometi in zalena hril thudon na chuan heta tang hian athang loka Baptist ko hran biak ina lutin alu dan le biak in chunga a omzui danero chiang taka hriat thei ani lowa jingtong try in khomakal ten an mu po hian atak sa hi alakhong lowa abula thisen tlem ompo alakhal lowani ati na thiela tangin police in investigation ti in amun an thleng hala postmortem ani nuwa anak ru panga tliakin chu chuan achuap akhoi tel ti hriat chua ani postmortem report le chuina hrang atangin biakin gallery biakin pon lama tanga lu chho theia lut chhovin gallery atang hian biakin chunga tlatha in thut thleng sir zum laya anak azuk so hetiang van doina hi atok ta nia ngai ani Pangzol atanga thudon na chuan hruaite hi tlangwal felle taima tak ani thuwa soya tuna achet sualna biakin ko hran hol sak me ka po regular taka in hlo thin ani thuwa soibok ti in zalen chuan ata lang US President Donald Trump chen na in Florida resort Mar-a-Lago chu thotan ni khan FBI 10 an tap sak ani kha Florida US Attorney General Merrick Garland chuan hetia Trump pa chen na in andap chan hi apuang chuak du lawa ma se Trump chuan FBI search warrant document chu US Department of Justice deal chua atumani Donald Trump chuan FBI 10
kan chen na Florida resort min ron dap sak chan hi ka zot chuak ngei don an chet dan hi Palm Beach Florida Mar-a-Lago kan chen na ina phal na lalovin an ron luta ka in an ron dap na document hi ka deal chuak ngei don radical left document te malak na ni ma se politics lama ka mel ma te min be na po ani thei kumruk kalta atanga min be na kha an la chhun zomani hi ti in Truth Social a atalang Trump chen na in dapani awang hian FBI Director Chris Wray chuan tha awawna adonga FBI agent somthum rual ten Mar-a-Lago andap chan hi FBI Director hian ala soi du lawani The Satanic Verses ti le khabu azia ka wanga tha tura anti luman po US dollar makta duai thum zet nei tu le khabu ziak tu ming thang le the Booker Prize hial dong tu Sar Salman Rushdie chu August ni som pani zan local time ma chokmalam dar som pakhat khan New York khopuya Satakwa Institute muna athu soi tur chu mi pakhatin do san stesa thu asoi tur chu in mel khiat tir tum ni om taka pan nain angonga avita Salman Rushdie hi atluwa helicopter mangin damdo in pan pui ni in adin mun khiat chian anilova ama vitu po himan ngalani The Associated Press reporter mit ngaya mutu chuan vi ani hian mitlem te in chuata atu chu rang takin andin hual ngala akke a anchoya a oma thisen achuak na sa le ati Salman Rushdie an kumsang khajakwa somriat chawa ale khabuziak The Satanic Verses chu kumsang khajakwa somriat pariat atang khan Muslim hoten an sa khosoi chiat na ti in an do dala Irana pheichuan buaina ti chuakin Iran Supreme Spiritual Leader Ayatollah Ruhollah Khomeini chuan Rushdie chu tha tur ti in thupek khau tak mai siamin thi turin atia alumbana hian US dollar makta duai thum asiama hetiang ani awang hian uluk takin ven him na pek zui ngal ni in abi ruk kwal zak zak pha kumsang ni som pani khan Iranian Religious Foundation chuan Rushdie luman tuakin US dollar makta duai ni le point riat an mu chawa chumi kuma vek chuan Rushdie chuan Memoir Joseph Antar fatwa chungchang ziak na le khabu ati chuak le ani Rushdie hian Midnight Children ti sangkhajakwa somriat pakhata azia ka wangin The Booker Prize hiala donga khovel hriat aron hlo tana The Satanic Verses wangin aming hi athang zual ta hle ani Muslim ramten The Satanic Verses ti hidu lovin an hala aziak tu Salman Rushdie po tha tur ti in an ve chhozui tarengani tuna vi atona Disautakwa Institution hi New York khopuya Buffalo chimthlang lamdeu ni in ni puilain lecture alo peto thina tuitara anron ti landanin athu soi ngai thlak tum tu hi mitam tak ano nge nge ani Qatar rama nga tur World Cup sang ni som ni pani chu amma a anlo duan lok ayani khatama in tranani don ta a November ni som ni hian a hon na nei turin FIFA chuan lungrual takin thutluk na asiam ta ani opening match masaber ani angin mual nei tu Qatar le Ecuador te anin khelanga atira ruang manna chuan November ni som ni pakhat hian mual nei tu Qatar le Ecuador te anin khelmain hon na in khom nei tumania chumi main Senegal le Netherlands England le Iran te in khel turati ani atlang puin opening ceremony hi match masaber ma anei thinania opening match ma a match ni kheltum na hi tun ma ti ngai lo thilania chuwang chuan in khel hun tur ruang man na thar hi siam that le ani group A a Senegal le Netherlands te in khel hun turero Qatar le Ecuador te mun ruaka in khel tura siam rem ani match din mun thlir let na te atak taka in fiam na tura ruang man na siam te mual nei tu le World Cup tel tur ram te in kara in biak ron na aum nuin thutluk na hi siam ani ti in FIFA chuan asoya
cricket leito te chu an match en tur hun son ani thu riat tiran ni to a FIFA chuan fixture list hara en turin a hril ani Muslim ram tia soi Pakistan a hian langsar taka Christian tenek chep na soi tur omreng lo ma se mun tam taka Christian te chu zalen takin annung theilo fowa August ni sari po khan Islam sa khozui turwal te chu inpun khomin Christian te beitumin biak in laman pana poina sa jok athlen ma in police te anin rol manani Christian Paul pakhat 8 Foundation in atalan danin mi pui pung khom te hian biakin mai ne lovin Christian te chen na in te po ti chiat tumin anin hor khoma hetianga boruak om vele hian Christian tam tak chu an ina omngam lovin mun him lampanin anin sa seng hala chanchin a hriat vele ko hran en kol tu pastor galzar gil chu biakin lampanin atlan hala athen chuan mi za chuang an lo pung khom man to ani mi pui an pung khom ti ka hriat vele biakin lam ka pan ngala mi za chuang zet zot an lo om to a biakin chu ti chiat an chak hle ti an che zia alang van nei thak takin police te an ron thleng wata fing takin ma an la mi pui ta chu an trin thei ta ramani ti in pastor gil chuan athil ton dana soyani tunlai hian Europe ram hrang ta chu kholum na satakin atuam meka kang mei na satak achuak mek bok UK a chuan ram kang na satak mai chu hriat reng na cross an siam bula mak tak main amit vek mai not downhill lenham khobula indo pui pakhat na hun laya he khuwa a cheng nun na chan te tan cross lian tak fit zani zeta sei fit somruk le pakwa zeta hlai cross lian zet mai hi leya an siama da chok cross ti in aming an vua hiala he cross a hian indo pui pakhat na laya an khomi nun na chan te ming zia ania an nuwa indo pui pahni na a nun na chan te ming zia bel le ani bok historic England te chuan war memorial pakhatatan an pomzui nge kumsang kha zakua somni pahni khan he khuwa a head teacher Mr. CH Grow ma chuan cross hi asiama thlahlui lama England ram hun ranga kholum na men lo heat wave a thlen khan ram makang na sa hle a thlai chin na ram leilet chuna satak main akang duai maya lenham khobula po kang meina satak khia chuaka ma se mak tak main heram kang hian hriat reng na cross bul akil aron thlen hian he kang mei hi athita top maya mi te makti a hlo hle a Christian News lian te point an ta lang na sa hle ani China indo thlo na som pakhat chuan Taiwan thliar kara middle line chu pelin an thlok luti Taiwan Ministry of Defense chuan August ni som pakhat khan thu chua siamina ta lang middle line hi Taiwan le China in kara buaina chuak thula ven na tura danang thlapa siam ni silo indai dan na ania Taiwan thliar kar chevela hian China sipaita indo thlona somni le pakhat le indo longlian paruk chu August ni som pakhat khan muk ania indo thlona som pakhat chu middle line chaklama an thlok ani ti in Taiwan Ministry of Defense chuan thu chua siamin an ta langani Taiwan thliar kar bula sipai indo nun chanzirna lian ber anei chu China hian August ni som khan azo thuwa puanga ma se middle line pelin indo thlona te chu an thlok lut le ta thawani US House Speaker Nancy Pelosi Taiwan jin chungchanga thungrul na tan Taiwan thliar kar bula hian sipai indo nun chanzirna lian ber chu anei ta ani thilchik mi te chuan China in hetianga ati hi Taiwan thunun atumna alantir du nani in an ngai ani US House Speaker Nancy Pelosi jin aho chia Lithuanian Delegation Deputy Minister of Transport and Communication ekni le aho te chuan ninga cham turin Taiwan an thlen chil vele ta a he thilawang hian Chinese Foreign Ministry thupuang tu Wang Wenbin an press briefing a Lithuania hian
one China policy hi minza sak lo ani China sovereignty anti chiata wang hian Russia hi Lithuania laka khong takin ache tangai Lithuanian anti-China forces hi China in kan do dala condemn mani China sovereignty anza pa lawa China ram chung in rel bol na ron in rol tum su se antan apoi thui thayania ati one China principle minza sakhi international level kan indor na po athabera hei hi China politics ramdang tenena kan indor na po kan kalphung ani Lithuania state hian Taiwan hi kan ram chung ani ti hi an tongka chau nilawin an pomangai Lithuania lam hian an thutiam an rappel renga Lithuania hian Taiwan independence le anti-China forces an choi vulzel chuan an kongzo a herboi mayang ti in China chuan Lithuania hi awawani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan an official te hnena Kiev military tactic Russia laka an man thinemo an man turemo chu soi chuak folo turin na hriatira August ni som khan Russia airbase Crimea ami chu bompua ani kha The New York Times le Washington Post newspaper 10 Ukrainian official ming thup te atangin he thil thleng hi anti nge yani ti anta langa ma se Kievin officialin engma mo phurna anla du lo thung President Zelensky national address a ti hiana soya Indona hian thil hretu atran le tlang aw na hun ani lo tu te point Indona inven na lam an ngoi pui theile mi fing an ni mai defense plan soi zut turam fing anom ngai lo headline ring taka aw chu pui tu chu mi fing ani lo phot Ukraine ta na chakna indu chuan in ngoi thei angai Ukraine ven himna tur in soi hnem pok le Russian invader tetan min be narem changa tam zel ani mai ti na soi Deputy Defense Minister Hanna Maliar chuan Ukraine Defense chungchang thupu chua tir tu te chu zon me kan nia kan mel ma ten kan laka tangin information andon hian min be let na tur andap ngal thin ati ve bok British Defense Secretary Ben Wallace chuan Russia le Ukraine indona hi akal rei zela an che jia a Russia hi an hlo chamti alang tranta Russia hian hlo thlin zel na an nei tlem hle a tharuk don anin do to sipai le ral thuam an hlo hnem chutin ram an la tlem hle a President Putinan gambling a khel meka hian ati fu lo chho zela thatlem aral le chuan he indo na hi international ten ngaya kan nei mayangati Belarus military base Ukraine atanga mel som pakwa leka August ni som pani zantir khan munriata boma puaka Ziebrovka military airport lama thil thleng hi telegram lama an report na sa hle a Belarusian Defense Ministry chuan call fello wanga an pu ane Ukrainian khovel tran puina chi rang August la hian US dollar billion thum mu anin beisaya Ukraine Finance Ministry Serhiy Marsen chuan September tha US dollar billion khatle point nga an beisei ti ata langbok Ukraine Nuclear Energy Company Energoatom chuan pro-Russian force te chu Zaporizhia nuclear power plant kap le a an pu a Russian news agency TASS chuan Armed Forces of Ukraine 10 an kap ni in an puang thungani Sweden sarkar chuan NATO member an ni theina na Turkey in wanted list petura an phut chu pek an tumta UN Secretary General Antonio Guterres chuan Zaporizhia nuclear power plant Ukraine mi chu Russia le Ukraine te chuan kap to lo ve turin angen ani Switzerland in Russia le Ukraine in kara boruak tha aum theina na malak na nei an rot chu Russia la minan nol saka Latvia parliament the Saimia chuan Russia chu terrorist supporting state apum vele tabok kani August ni som pakhat khan Donbass Donetsk lama khomor tak town of
piski atangin Russia tharma borik bom vakam bom chu building ne na al hluai maya video clip hi pro Russian account Telegram messaging app lama anda chuaka Russia in Donetsk, Kherson, Zaporizhia le Kharkiv region te an beile na saa Land Forces of Ukraine 10 Luhansk, Zaporizhia, Kherson, Kharkiv region lama ram Russia kutatangin an lalet nualani Britain Ministry of Defense mod intelligence update a chuan Russian Commander 10 Donetsk lama tran an lana sa zual deuh don ni in na soya ma se Russian Defense Ministry lam ero chu an ngoi dai thungani Ukraine General Staff soidanin Ukraine sipai ta chuan an ram kho chaklama in beina Kramatorsk khobula Russia sipai chu an nor kira Bakhmut le Avdiivka khuate po Russia la katang hian an la hum him theiani Melitopol mayor soidanin Melitopol khopuya Russian United Russia Propaganda Department how to ber pakhat Oleg Sostak chu August ni som pani jing khan na taka hliamani Ukraine chuan US missile tra HIMARS som pani anei sabaka adang pali aron thon le mek chu kong laka ala thang meka reilote a US yan adang aron thon le dona wangin HIMARS som ni panga anei thuai dona HIMARS yan chum khata missile paruk akap chuak theya Ukraine yan an tangkai puin Russia lampon Herald thuam hi chu andang hlei thei meu lowani UK point M217 multiple launch rocket system MLRS Kiev nena an hlan ta ti Ukrainian Defense Ministry chuan a puanga UK Defense Secretary Ben Wallace chuan UK chuan missile bets dang M217 MLRS Ukraine an thon le dona reilote a Ukraine hian GMLRS ahmantur multiple rocket launcher somni panga anei thuai don ti na ani ati Ukraine hian intelligence service DJI Matrix 300 RTK drone som sari pariat anei mek baka som thumdang adon belle don boka Ukraine hian ral thuam anei thatual tuala heti la hian Russia sipai te ero an tha azoi tual thunga ni ni khatle kalak mai thei anin rin Ukraine chu hei chen hi an bei to a ma se an ramlak sakpo hum him zui thei lovin Ukraine sipai kuta alut le mek zela Ukraine hi ma ni ram hum him tuma Russia sipai te dolet an ni miawa wangle ral thuam tha an don zela wangin an tang rei thei ta hle maya tunanga indona hi akal zel chuan Russia hian ral thuam lian jok Ukraine la tur hian a man ngei angai don ni in alanga khovel ram dang te mit mei avena wanga ral thuam lian a mangam lowani ero chuan atlom zoka antang lawang ti po soi thei ani le talo eng po ni se lo thlir zel photila hunin alaron thrilfia mai tura ngayang